thomiwa haya mafhungo a si nne ndi baba. Mafhungo aya o ambiwa nga muapostola Paulo a ri zwi ḓivheni uri maḓuvhani a vhufhelo u ḓo ḓa zwifhinga zwi lemelaho, ngauri vhathu vha ḓo funa u tshina ka zwavho fhedzi, vhatami vha mali, vha dzia u ḓiṱongisa, vha dzia maṱamba, vha no nyadza vhabebi, vha dzia u sa livhuwa, vha sa ili tshithu, vhavengi vha zwivhuya, vha na tshifanyiso tsha vhurabeli, fhedzi mishumo i ya landula. Thanyani ni sa ḓo fhuriwa nga vhathu, ngauri vhanzhi vha ḓo ḓa nga dzina langa, vha fhura vhanzhi vha ri ndi nṋe Kristo. A ri musi ni tshi pfa dzinndwa na mikosi ya nndwa, ni vhone uri ni si tshenuwe. U vha hone zwi ḓo vha hone, fhedzi a si hone vhufhelo. Lushaka lu ḓo pfutshela lushaka, mivhuso i ḓo pfutshelana, ha wanḓala ngei na ngei. Muthu u ḓo funa u tshinaka zwawe, misi yo vha ḓo ni khumedza maṱunguni, vha ḓo ni vhulaya, ni ḓo vha vhavengiwa. dzhenelwa Afrika Tshipembe a ri tsha ḓiphina nga mbofholowo, ho ḓala vhafunzi vho zwifha, hu vho profita vho zwifha ri tshamba, lufuno lu tsheo, ho ḓala vhuvhi, ho ḓala zwinengiso mudzimu. Sathane tsho dodela Afrika ḽashu, zwa ḽino shango zwo ṱanganana, zwa ḽino shango ndi mavhiḓa fhedzi, zwa ḽino shango ndi mahandana. Vhana vha tsha pfa vhabebi, vhana vha musadzi vha vhulayana nga tshavho. Na ndi mini yeneyi? Milingoni, ngauri tshifhinga tsho fhela, tshifhinga tsha miḓifho ya ḽino shango tsho fhela, tshifhinga tsha u ḓiṱoḓela zwau tsho fhela, tshifhinga tsha u ḓikukumusa tsho fhela, tshifhinga tsha u ṱonga tsho fhela, ngauri hu vhatendi hu vha sa tendi, zwi khou sokou fana, hu vha rabeli hu vha sa rabeli, zwi khou sokou fana, ho sala thabelo fhedzi. Ri nḓilani, ri nḓilani, ri ḓo guma ngafhi ba